programu organizoval Dom kultúry Kocur, mesni odbor Ruskej matky Kocur, etnoklub Odňate od Zabúca i osnovná škola Bratstvo jedinstvo. U programi učestovali školjare ruskih oddeljenja osnovnej školi od 1. po 7. klasu, ktorí so svojimi učiteľkami, nastavnicu i bibliotekarku za toto nahodu pririhtali veci recitácií i špivanky autora Havrila Kostejnika, jak i djela drugih autorov vjazani za temu ješenji. Za djeci bardzo važne, že bi oni učestvovali u takih programoch, pretože oni i ljubija učestvovati, ali i već nauča i poljubija svoje ruske i budu znati, že kto nam tot Havril Kostelnik i preco tota programa napravena. Medješova po zakončenju programi otvorila i výstavu maľunkoch s tému 70 ročnica kolonizaciji, ktorí nastali na tohoročnej podobovej koloniji Kocur u organizaciji mesnog odboru Ruskej matky. U ramikoh kulturne manifestacije Kostelnikova ješenje, to roku smo prilihtali s pomoću drugih organizacija, nasambred z osnovnu školu Bratstvo jedinstvo, s vrednima učiteljkami, nastavnicami, jak i školjarov, ktorí boli naiste vredni, porihtali prekrasnu programu, čuli sme prekrasni glasi, špivanku, recitaciji, čuli sme biografiju Kostelnikovu. U ramikoh Kostelnikove ješenji u Kocure na jutre bude ešte jedna programa na ktorej u prisustve autorkoh budu predstaveni knjiški Zlahoda Serafini Makaji, Hajziba na špargu Melaniji Rimar i Kotuljki i Gombuljki Irini Hardi Kovačević.